Hi guys, welcome back to my channel, mga Anisha. Mga Butch. Bat kini channel jangan Anisha Khasi vlog. So guys, Kumno Shillong nangai fia Shaei Ngi Jah and plus kata fin kali yang iba ngi Jah Shaei Ngi Jah Shitaiew ngidang apply video mentah kesni. So kadau kolong ba in betai ini. Guys, terus dia orang cerita mga kami apply video mah, kami nak shoot video itu bangi leceh hospital ibun kam hospital. Dia nak apa yang tu nak telat tu shoot ya abad kami nak ban shoot video ban ring Dia mentah nak kami kelan ni unu malah. Dia sorry guys mah kami ban ya penmi kita video ban penyilam Shafi penmi video mah. La Shitaiew deh. Shitaiew mentah. Kata guys, kalau kami ba katu kesni ba mas ini lambut hiban play video back Temada hadiah nang tu ini ke shit kensan mo ke shit kensan ni pang itelan dah hadiah nang tu pad isu tia baik club baru Shitaiew hajing tia te lalam yet kali shim dawai and plus kataru dalapai yang ru imla apan kitia te isu tia baik tinggal orang lalung vel dah hadiah nang tu pad ni le Kumno tengah supek begini mentah baru Shitaiew dah hadiah Shitaiew mentai la klan tinggi yang okey nginam paslam shoot kapor ni yo ban shoot video nak mentah kasni mo te mentah kasni ngin share nak da download dengan Shet bat dengan penilami fi Kumno ban Shet and plus kata mentah ngin Shet download na yong te hope ba fini enjoy ka video jengi ba mentah kasni mo te kam paslam shoot kapor ni ban Shet no ban sedang no te mentang ladan hiang seja bat ka karai nglada bu lupa te kala kluin dengan nek Kumno mentang te no kompiang mentang tabu beli bat ngan king tapiat ngan bu kading po medium flame bat ngan pesau malum malang and nang ni mentang king asam ni ginger garlic paste shibun dan ngan king biang kan ti mentangan ber sok meken do sok meken bab ngan ai hang ni khnang ba kan kham sat shu ko do ti kumbang juong hi phi baro ba ki bam sat pan sngo ba nai ai sat ti namar ni te ba khlan bam sat te mo usok sa uba ngadap grind nang tangan shadow ni mentah kumba san minit hapa oka lufle mentang thap nau ni yong bat ngan shet biang hakalu flame mentapan ngan thap nau kodo bat ngan thek nak ko sepelang ni ngan ber nak kumlu te ngan mentangan king no bat ngan Shet nak kumba shpau ni khat ar minute ngan tap nak mentai kini kedo bat kumbang ong fi mene ngan Shet hapo jongka shpau ni khat ar minute kedok kalai te mentang ngan ber na udhanian lo asmau bi ha wow page ni guys impang ha te mentang kan ni kedok kalai ngan le Kumno stang ba ngan shukhat no kaja pliang bat ngini bam no namal ba kerja em ngan ada Shet lupa ti kerja ro kadang klui ke jingta ro dang klui ti ngan yo ban khat no
cing nam nang ai nu try ni pom ta chong cing jban pu ta ni try ni ka ban ti kha chu ta jing ai ai ka bram shmi an ti nga ring la than lupa na du mane ban no sha vut ki ban tin ka do Kau jam hari? Ngepuk lang em bat unyu slapudna Abang tak ada. Siapa pilih bang yang? Shet pilih ke bang itu. Ini leh. Dah jam 4 ni Shet sama pi. Best sau đây đây. Ngau menem ngan Shet ang kedua sama dah din tempat nama kani kat Shet sebuah temu. Tengok ki ngan Shet nak udai kenang ban ni yo mesin. Di kalong ko best.